pebi ne fachichu osi anopai emmo mo se ne ho ban emma wanum so enna ho no wo mada woroma ensema hodo a yede so mo anopai no ne ebedi mo akotin ne bi ene se NPP for say enra sane wo mo de chama wontumi ko to 20 years no we amanyosem Saran so enna empenifo ahodo bi ede adesrede eto omampani John Dramani Mahama ni mu seche ma wuntumi sese de ne ho akire no ebe ya ohu ne mobo na osofo a wohwe enwomasu ansem so wode nsem bi ato mpanifo bi anim eye nsem ben ya Menshia South Mashe Bejani edi atu dwa ya wo kire mu sesa tribunals bill na wo mo apase no eyade se yatena ye kese atentrene edwumadi ahodo no ede wo how bebre ebeba mu we International Maritime Hospital wo mo na etoto de sere mpanifo a wo no nsem wo bie se ya wo mmeboa na wo mmeboa ede ye ho Netco Managing Director wode echopa mu adin akoma omanfo wo wenchi ne mpotemu se nansem ntemu wo mu experience enkane adundumadundum bi wo kyerkyere mu nenti asa wo hawo no ebaaye mini anu ma Santasi apre wo mo se wo mo bridge bi enyenyenyenyenye se mpanifo anya wo me demonstration e de atia won enu achi asanfo fro Santa ato ye wia ye de obekọ Mexico mino emu na beto dwese abrantie ba ko a chese campaign pa enruboni ho adwuma no woye wo mo aso ne paachi a yese won kwada afiase ne nkwa ne nyina nsem wei na emu nkyiremu anopai ye de ne nyina esomo se no nsia kasebo ADWOA ASARE enimidin mene oduma nkoma chiame obrempong nana kwaku ampoma afi yenshensem na se emfa ema enra ena high court kwa asetena no ensem ode ba ya de Ghana fo ye munyina mo nimsem ni nyina na ya chama wontumi Bernard Antwibo osi akon stronger than apartheid enra na o mse bibia tumi wontumi na wo mo mbomodin ahwe nanim ka chen se ne kai ya wode ba court no kai no wonfa nkofie enti wonpa driver na driver na mfa ka ne nkofie ma no sanse wom de ne konsa wom ense wom mo ko no enye excursion woko okotwa pole 20 years na wakwa akodi dokunusin de emri dunsin e de aboa o man popro Ghana na eno na e ba ye manfo bu se e de ehunti anom so samra boy concession no na woni nkrata wo koye ho adwuma no na wo wie ya kura wasan ye adwuma basa e wo ho no eno ho asem e na wo ka na sa no eno na enra NPP amnyoko no wo mo aye nsentwefo nhyiamu na nsentwefo nhyiamu a wo mo ye no Justin Frimpong Kodua JFK wonna wogina ni mu no asi wedie se wo jama na nabi kura hwa na bi ansa da nka asem no sane wo no pe no no ahwa kura na wakoka chia no enti wonya mfa ma na nabi enti wono a ena wogina simpie ni apaso ena wo kasa ena ne nkasa yemu no ena wo kire se ade a eno a high court no wono ko se Frimpong Kodua wo ye lawyer wo se no ade a high court ye no ade a ha dwene pa na se wo mo hwe na wo mu ntimi nya o madwuma wo mu nyai anu wo busa se we senya amanyosem a transere nto aso senya amanyosem a na ye de ambio na wo ka de akire high court no se we ye no asem o de ba yi se enye hurada sem ene ade se bia political sensationalism bi en one person one ya na ye de ben na Justin Frimpong Kodua cheche ne nsemu no wo ka ne se ka ho. Our constitution guarantees every citizen the right to disagree with judicial decisions and to seek redress through the appellate process. That is precisely what we intend to do as a political party. Ladies and gentlemen, it is our considered view that Chairman Wontumi has been convicted in circumstances where there was no evidence at all to support a conviction in respect of the offense for which he has been convicted. It was never disputed that Chairman Wontumi lawfully acquired his mineral concession. Instead, the conviction rested on assumptions and inferences which, in our view, could not amount to prove beyond reasonable doubt. We Justin Frimpong Kodua on worker say we na dance ye bi ani ho wo mu ni adanse o na emom e kam ya kwese ya ban na aba sa we de no ya wo mo kekan kan no ya ban na aba no
ɛno bi no am de ya am de ageli wontumi no nemom wɔn de ekwan bia so wɔn bɛyɛ appeal na appeal no mu no ne ebesie bia no ebesi Ebusua ye to akase bono so chairman wuntumi ne nkomo ni mu ane da so ewo na Ashanti region kane NPP amanyoko no vice chairman eye Owura Kwabena Senchire wode ya desrade to mampani His Excellency John Dramani Mahama ni mu se de nneomasi fa kwaye mfihye duo no de chairman wuntumi ano woden de ma no nti won hu ne mobo na won fa ne mfom so enche no wo se saade ye a ekoso yi ade se de ntoto ne ohaw bebre ne beba NPP amanyoko no mu ne tichu pa e wasante mantem sanse opanyini no wono ne di dom animu a wo hye se dwamtrani ya na no kura wode ato dwase national chairman wo pese wo kobie no wo se chairman wuntumi ya na etoda ne ho ahomete kakra nanso ne akonyina no o mampani hu ne mobo na onfa ne mfom so enche no spirit, both the committee and movement I don't put in spirit. So we are not looking at that either, but we are all looking, sir. Justice a bit prevail. So what you say? So what we are sentencing, make us say, I want to hear from the lawyer, his lawyers. Until after 7 lawyers as a party, we know what you also have to say what you say. Because some people were in jail, or some people were in jail, but President Dramani Mahama pardon so it will be very good for the Mahama say. Because also your father for all, yeah. Now you are somebody, yeah. And so be a baby, they're fighting them, but Kane vice chairman ma NPP amanyoko no wasante mantem Owura Kwabena Senchire ena yete ne nka no eno achi campaign manager Emma chairman wuntumi Owura Daepoku Akins wono so ede ne de eto so enrade si ye nachi I don't want to believe it, but today media after to me and they went to me some number so I feel I'm afraid here it's and we see the next line of action. Sentence from unless we a campaign manager Eman chairman wuntumi Owura Daepoku Akins yamani boni bawa beidu ena ediwe bai na ye to aso ne awura mu wa ngumasua so afo na kache no aban na kontabo na ya obu no afia bra no bia no na wogina paso ena wo bo nkomo ne bia kire wo man no wo cheso sese ye hwe emra se ne yesua emra e wo man Ghana mu a sese ye decentralize no ye demystify no ye de awura ba bia enti anche bia no kuro bia kona bia obewura bia no obenya Ghana aloyafo ne bi e wo ho ya ye tete wo mpa se ne be ya wo betimi abo man no ye ho bra de afri mirasem ho eno nti wo ka we say e de atoso a chese nke be ya titiri pa ne wono mo a eye medicine adokotafo no eno nso ye mie mu say ya nanka anya hwe kurokuma ekura ketua bia no yenya dokota e wo ho ni watimi ahwe omanfo no ebra wogina simpe ni apaso ya wakasa no waka ne say. As I speak to you, one of the most significant decisions we took as government was to revise our education curriculum, and the agency responsible is NACA, the National Curriculum Review Agency. They were asked to revise our education curriculum from kindergarten to junior high school. I'm happy to note that on Wednesday, a revised curriculum for all people from kindergarten to junior high school will be presented formally to the Ministry of Education. We onimnyamfo ha na Idris wono ana ehumasuya so ye no wadano ye toa kase bono so anopai ediako ensemfofro emu masebedwani a wogina mu edemo manfo wo menhia South abato mpeswa so lawyer na neje bafo ewua ena wode ato dwase sa tribunals bill ya nano womkoye hu adwuma e wo mai emrasebedwafia ya age atum no ya de se ebetimi de wo haw bebre aba ya tentrene adwuma nu tichu krapo ene chief justice na adwuma wo ye na wo kiremu so man Ghana mu ye wo emra wo hanom deda ya sa emra no ye wo superior court ye yatena ye kese ba bia
ye court baatan no ewo wo juma ye court of appeal say bia obi edi wasem ana court bi edi wasem no wani nye ho na opese osan ekokogye nkyeremu foforo ye wo high court ansa ne ye wo regional tribunals enti say ye sound bibi foforo say ba wo kyeremu say yade bi e be hadwe na the chief justice nankasa no na juma ne dibra ekita no say wodi be supervise eye judiciary no wo mo atena ye ane wo mudwumadi ahodo a wo mudi no na asa ye yaje na juma e de afri ne nsemo na wabra wa ne nsamtwofo edi nkomo no sei e na honorable editujwa tribunal na NDC for no kofaba and the whole constitution the bebra so man tia siesa sabi ye the 6 be mo 9 dinti na ye kasa for my constitution no ye wo superior court of judicature the superior court no the lower court superior court no there we who say constitution e be kind ateno dada into beyond to me for being dey enka ho and beyond to me dey any be free mo na superior court no and only the supreme court the court of appeal the high court under the regional tribunal we use the superior court and now see such lower court or tribunals as parliament may by law establish we need the hierarchy of our court I will be and the tribunal na yet NDC for no tenwa regional tribunal ni free superior court now this court tribunal can district tribunal can now be a friend of the tribunal system so what I say ene ya yekotie ye eye mrasebedwani e wo Manchester South lawyer Nana J Bafo ewua afi ye to aso e wo ensanfufrom ne ewura mpomden enkomomu International Maritime Hospital aima e wotema na wo bo adwuma pa wo anya hwe kura no wo kita 130 bed capacity ya wo de ye adwuma na wo advanced medical service was state of the art equipment AI assisted CT scans nyina wom ye bi neonatal intensive care unit nyina eka ho nanso eba ne say ya obahwe se kolebu rate 37 konfanoche akase ne nko abande ne nko eno na CEO ya wada aima ano Dr. Vitas Victor Anabisi woka we no akohia mrashibedwam ono mo a konomti no ahwapom den so no e no de tu omonim no chese we be ya nkomo nyina mfoma no ntumbi na yamwa na ka anya hwe kura no aban emeso wo masene na NHIS ye mama higher tariff kakra na etimi abo maso masene itan se wo mo no so wo modwuma wo mo ye ne pa etis esen ne amanfo tu me free ha kwa South Africa yo wo modwuma wo mo ye no wo mo sen South Africa fo no nanso ye nhwe wo mo sanse wo mo no wo mo Ghana ha ntia enti we de yanko obi anfo no ntum na Ghana fo oya momra ho no betimi ahwe mo pa ma mo nkwa no saka to na bro na age afri mo nsem kra wo besoso ho age nkwa no e de amamo na afi nso aban mo awon na wo ntimi nya adwuma so pa na bra wo koye no Dr. Victor Vitas what in some say to you. We have inadequate staff mix. Most critical equipment or capital-intensive equipment, they have reached their end of life. 10 years is a long time in the life of a medical equipment. Look at our MRI is 40. Ambulances are 10 years old. Our IT servers they've come to end of life and we're not getting support. We're just managing until we buy a new IT server, bigger one because we have expanded the models on the hospital management information system. Our CSSD 2 sterilizer 1 is down. Oxygen plant needs to be changed. Digital X-ray is also end of life, but we're still maintaining is working for us. Anybody. We Dr. Vitas Victor no anabisi kura kan de ne ho one CEO Edema International Maritime Hospital watema mafo no we ye pe na chairman ya oda committee na no Dr. Mark Kurt Lawani wodi bi ka ho no so committee ne be no betumi bia aboa ama wo mani suade hunu ene mwa wo mo pe no wo mo nsaka. We came here first and foremost to assist in the implementation of the medical trust fund, or what we call the Mahama Care, and to ensure that facilities that have been listed to provide the services are up to date and on top of providing specialist care in the country. HEFRA has identified them as secondary service provider or the second level, and NHI is giving them primary tariffs. That is an anomaly that we have to make sure that as soon as possible we should get this information to the hierarchy of the National Health Insurance Authority, and I believe that they can easily correct it, and to find that they should be recognized as a tertiary level facility. We work together collaboratively to ensure that the nation gets the best and the optimal care that we need. We Dr. Mark Kurt Lawani, one ena mrasibedwemu konomti no a ehwapom den so no wadano.
Ye kai wo se anopa no nsia kasebo e wo SOMPA 106.5 FM Accra ena waso gusu a wutie no yemfa seda ema na Kodwogyesi Company Limited na dawroma ena yetumi eba anopa bia ema wohunu de yekoso e wo mai emu woton adansie ho niema na Ghana ha de obi anim se na Kodwogyesi Company Limited wo number 1 wuyi ni free mu a enyeye wa ese kokrumutie no yensan ne ho emmopo se adansie niema de ye papa building materials a ebeche nia enseye na ebetimi aboa ma o project na wo ye no awie mu peyode a esese wokọ na akọje no wo ho efri nadoa so koka plywood eye nchensia ye de bodan so ye wo colors no de wo pe bia wo se bu ha be free chire wo ba no wo hu so obi abone ne dan so green obi abone de so red obi die eya akokosrade ne nyina sese abefo kwan so a ye niementi wo mama dansie no kura no aya akono keke kwajeni bi ewo na Kodwogyesi Company Limited ho ne nchense na wo de bodan so a ensuo to ewie ebo entutu ema ho konkokyereo ewie ebo se den na amanfo den ma ye hyehye kura no na wo de wo den ma ye nyu se eye enadoa cement ni bibia bidie ya na wako honom Ghana ha kona bia mu ubehunu na Kodwogyesi Company Limited enkrani kumase me patron numbers a wo be frɛ no eye 0204 355050 0204355050 and 0244 419 393 0244 419 393 Apose papa ya ye DHES Yas toothpaste and in a brush. Na Yas toothpaste and in a brush no Leicester Company Limited for woman a desa product aba a German so bebre ne wo ho any brands no different die ni din any die wodi nemo mu de ye kan for e de ama no pay no Yas toothpaste and in a brush ye Yas herbal ye Yas whitening and ye Yas ye total care no enti flavor bia ye kama e ma no ubetimi use me de da bia said ye meka sa adwoa de me ye no and I so me recommend e de ama so what the herbal no twutu sie anwumra wakoda na ye adwuma e wo wanum anadwumu no nyina usori anopa na wa use Yas whitening no na ama wo se no so adat so kama na aye white upia bontia utimi ni obi adi nkomo me pacho ba bia tuntun sa na ma we bia edwaman so supermarket shopping malls ma me na wa table kitu bi wo dan na chi wo no ton bi enti ko ne kwaje Yas toothpaste ene ne brush no ebi enkran for ebe fre 0501 619588 so pese ye di bibro do so po na odi gu store mu na oton wa 0501 619588 anasa 0501 390338 0501 390338 eno Yas toothpaste ene ne brush jibia no pay na entumi embo se ne ho ban wo madawroma me dane me hu tiawa na mabasisi esimeni tete beye mienu bi yeba yebeto akase bono so TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpebusuan yeto akase bono so ede amamo. Northern Electricity Distribution Company ya etwaniti wa efren Nedco no opanyi kwankyerefo a woda no eye Owura John Yamoa wodi adesrede ne echopa emu eden na eto omanfo ewo wenchi ene ne mpotem animu se wo monfa nche no bono mantem asem ne yekan se na nsem ntem nkane adundum no wo mahunu bi pa ma wo mom yusu nkane ade ye adwuma wo mom pamo ne ma wo mom ton nsuo coastal for hairdressers ene wo bibiara wode kane ye adwuma de wo mo abo wo mutiri so pa na nsem a na nya asem ketwa na wo se Nedco for wo munya electrical fault bi kakra no nenam so ema dumso no eba wenchi ene ne mpotemu na ohaw bia ede abre omanfo ho ne tichu ni wo momora ne wo mu businesses no wo mosre wo mofa nche nye bo apayo sisi de abrewa yipuma kwema ma wo matimi asiesie ohaw no ama enkanea no asan agina ne naso biem sei ena wode tuja
Maybe can ya the adisradia ma your customers and send you omada sumu omodi nyuma ne nyama bebre omonya kaneano ya de mfidie na ya dwumanti to da bia mfidie no hotimi to chima esese ya hwe ni sisi yenim se we atochima ma che na nsa de edoso but enye yamfom so nyema na ya de baye no ya komem ton ne kofa bi de ba ya nsa na yitimi akeka ne maboma yitimi aye ene ntina ma na edi mere kakra no nti yesre se monfenche se outage we ache na modi yaw ewo ho ye bebo modin se ebi mi mfidie num afri na de cost de ba ya bibisa intimi amabi ade sere ba kwa yesre ye customers nso ne se mo betim de aboa ne se omo so betua omo nkane atowo brano ene so mo beto power se de so mo to omo nye illegal because ani mo ni nyina etwe sika free adwuma no ene ya wuti sesie yi eye panyi kwankyerefo a woda netco adwumekuo no ano Owura John Yamoa afi yanto aso na yemra santemantam mu na santase apri eno ewo kwada so mansini no mu ena ba wa bedu bofa ahoyi na owura ho a manfo na ho se wo mo hwehwe ne denden na we o town fo kra na wo mo eni abre bridge bia a linki emfinfin ho de kwa akosi o town ho no wo mo kire se bridge no ebu yenya ne na ho se wo mo person be demonstration ti NDC aban sansa anya hwe kra na afie se afra se ne wo mo to aba pa de ma NDC se wo mo hwe so won ba ba ya sa bridge ne de ama won ba ya wo mo twi wo mo ni se pani a wo yin from abone na no na wo mo ka de afa ba wa bedu so e de ato aba ya nim se aba ya meye amfa ma wo mo enye se to do beto atia mo nko a won be demonstration kase pa e de atia wo mo nsem Esan gata ni ntimi me yetire wo hase nsuo ne to na ebufa so a etimi be wia me shop ho no mo ba na acheche ne nneoma ye dia ba na nya asem keto na ebu ho no so a esan gata ni nti obu ho no ba oduru ha gata ni nti wo mba nsuo ne to gata na etri fi ni ade begum bebre entontom ebu ho so a center de ba no for me din di sister wo santasie de wo container mu ho no mo na ye blage kese na eda ho ma ekwesi wo wa asisu mu ho no mo blage no omo ba ye no omo ntimi ma ni omo medwi ho ne ma ni enti ya na kai no ye ho kire ye sisu junction ho no ma tese nante ansa na asan ba je sere mpanfo se ye sere wo mo ntwe wo ni be hwe de kakala ma ye ne container mu ho we eye santasi apre wo mo ade hye ni bi na wone ba wabedu ebo nkomo nti asem we obomodin ani onyanfo Kofi Japan ya won na ya assemblyman e wo electoral area ho ebo nkomo mo che se no kure ni amanfo na ka no wo mu dika the maybe for can say community ne kan over bridge here more than a buy so much more number one last year the MC and then for ba MC dane ma feeder route for no di na chi between ne yente mo hwa shik me ankasa sa ne former na we omo kwan no akasa ye from jelly cap enye asabia na we kwan no contact and the jelly cap ni din no do say oba na edi anim no and say dem penny for kan bridge no ayesa na amaka am fa kuri mu biom and the kuro no atap sebi atap so amkasa atap it is still she nkoso ene cruise so wona ka na mu a ena ma edwadi ne ne ma na bibetimi ekoso ana se ka enfa ha no ama utande awento na ade aye me yakra ne se obi kokrum na wo ba isin kutia na wasoa ne niema na da bafi so ni ska de befa dropping na aye din so beba enti e be se aban ne mpani for regional minister o mo ka bi ewo mu MC kwada so MC yes o mu nyina se o mu ntwe oni me because there is a MP o twa ni be hwe apri na apri so nya empuntu no kakra na sha cake no yes nya edie so ma me ya said the committee me man na me penny for e can demonstration dey be ye be ye de kese na dika ebu on amase amana fa the same thing na be na ha enti eguso aye ahoboa contractor na asure say wo mu guso ya ahoboa se contractor no se na wa ma assurance no wa ma ye de a demonstration kese pa wo no be ye san so medika ye ba kwa amana fa wo be san another one san sa ban ana se wo man ya timu a emu mpanimfo no je se o ye demonstration ana strike ansa na o man we de hiade e de ama we no nyanfo Kofi Japan no wono na we assembly member e wo apre letter area ho amane boy ba wa bedu e no de fa no so bae Ebusia mayenko wie kase bono ewo BITMISE so Mexico ena yeko na abeto just say Mexican drug campaign ba ko na che say
owura baako eba nuro bone pa wono ne di mu ntintiman ewo Mexico honom ye freno Ishmael El Mayo Zambada ene womo asentence no se wonkonko da afiase ne nkwa na nyina ewo United States US ho na sentence no ekoso na wo kiremu ese US District Judge ya wote na dwam eye Brian Cogan wono na enra womo ekotena asie wieye ewo Federal Court eno ewo Brooklyn New York ena womode saa sentence yi ebaye ye kiremu so Zambada yi emfihia beye de wo ho ne waye nrobone ho adwuma wo hyepe cocaine eni ade na womode aba amanone ho aba beton na wo kiremu se ye wo kate obi wo mpatem ho aye frɛ no Sinaloa wono na eda saa kate na no all these years no woma ye adwuma ma ya hwehwe no 2019 ena womo ede woma sam ne court eko na aba fe na brewe puma kwamu a womo de sentence na aba Zambada ya yeka ne ho asem wadi mfihie duosonsia 76 years afe ni ya na sentence na life imprisonment etuti mu se adwuma no wa ya chankasa na bra ye che womo no wone abrante ba ko efre no Joaquin Guzman Lopez womo ena ye kire womo ewo saa entanse ya ye de to womo tiri so saa drug trafficking ene ho nkro ne ba ni nyina no enti enra sentence ne ba yo mafo a ewo US ho ene womo a womo nim saa Zambada ne de womo bo se pa se afa de woma sumbadwu womo ewo nrobone hu dwumadie sansa abrantie yi na samwa ba de obadwuma mu emfie bebre ni wo ha na aba na akọ na abeda fei ena womatimi edi ruling no aba eno so ho nsem every US ba no pei yeda ne atwiri ede amamu yegina so ensem ahodo a yede besomo ewo SOMPA 106.5 FM Accra na ebi ekofa ya affiliate ahodo a yato apete Ghana ha ne amanoni adamfo pa radio wo Paris France wo so efa bi no yede mu esi hanom oko www.sompaonline.com ya churchro ni nyina egu ho betimi akọ na wakọ akọ kenkan bi ye de aseda ma nana kojejisi company limited wono na de adansie ho ne ma aba edwaman so bowra na kache na kokoje wode Leicester company wo mo na de ya toothpaste ene ne brush aba edwa manso eno nso unye bi na de twitwi wo se anopa ya ebetimi aboa abo wo se ne ho ban yenom a ye be kenkan kasebo no ede maamon midin ede ADWOA ASARE anopa yi mene oduman kuma chiami obrempong nana kwaku ampoma